slide yang sangat direadykan. Tadi saya dah tekan sudah off, so sekarang dia start. Okey, record lah. menjemput Cik Rafika daripada Sipro Plastik untuk meneruskan presentation. Ya, TV. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. So semua dah breakfast kan pagi ni? So kita boleh fokus lah. Okay, saya Rafika daripada Sipro Plastik lah. So hari ni saya akan present untuk kita punya program lah. So content kita hari ni is a brief about Sipro Plastik. Dan saya akan explain juga untuk business challenge, our coaching journey, our deliverable, expected support and project proposal lah. Okay, next. Okay, our company profile saya tak buat yang as detail macam SSJ lah. Cuma ini adalah overview about Sipro. So Sipro Plastik is a partner to our OEM, mainly for Pro2, Proton, Konica Minolta, and recently we got Petronas lah for our customer. So we are leading manufacturer and assembler of plastic product and component for the automotive, E&E and medical packaging lah. So kita juga buat complete solution. Kita buat product design, development, kita buat fabrication for mold, injection molding, painting, assembly dan juga others lah. Okay, next. Okay, this is our business challenge. Yang ini based on this program, coach dah bagi kita lah dashboard as a summary untuk kita study kita punya gap analysis for Sipro lah. So based on this, kita summarykan lah. So untuk Sipro, kita punya gap priority, kita fokus is dekat productivity and service innovation, product automation dan juga sebenarnya AI lah. So from this 4 item, actually some issue is kita dah buat lah concurrent lah. So untuk this program sebenarnya kita fokus kepada AI lah. Okay, next. Okay, this is journey lah during our session. Kita ada beberapa session daripada gap analysis, dan kita ada coaching session, group coaching, dan last is coach sharing juga berkenaan dengan how to pitch to get a grant lah. Okay, next. So then ni apa yang kita dapat lah during kita punya program. Kita dapatkan our company business gap, then how to close the gap, then coach juga sharing macam mana untuk dapatkan grant dan project our process, dan ada juga sharing berkenaan dengan IP awareness lah. Okay, next. So from this program juga kita hope akan dapat support daripada Meranti untuk next our future activity atau program, special tools, equipment and machinery, special grant for special project and industry matchmaking. Okay, next. So overall from this program, we focus to do on AI adoption. So dekat sini pun coach ada sharing the AI framework lah. So daripada situ Sipro able untuk dapatkan where we need to start our AI punya activity lah. So kat sini antara projek yang kita dah identify lah untuk AI is dekat kita punya KPI performance, dekat QMS system dan juga quality defect detection lah. Ini beberapa aktiviti yang kita dah
apa yang kita identify lah, yang kita boleh adopt the AI lah. So next saya pergi kepada project proposal. From the project yang saya sebutkan tadi, kita ada identify 2 project lah untuk kita adopt kita punya AI. Pertama is AI at our digital operation, which is more related to KPI. Dan kedua quality intelligence dekat QMS system lah. Okay, next. Okay, apa kita punya current challenge? So yang pertama tadi saya sebut ada 2 project, satu untuk KPI dan yang kedua untuk QMS. So yang pertama ni untuk operational KPI. So currently kita ada dashboard untuk our KPI. This dashboard actually kita guna during kita punya meeting. So this one kita guna Looker Studio lah. Kita ada, kalau Looker Studio ni we have almost more than a year punya data. Dan daripada sini the engineers pun akan buat analysis lah, countermeasure. But kita buat manually lah, from the data, kita extract from data dan kita buat countermeasure. Cakap sebelah ni sama lah, guna Looker Studio juga. So dekat sini kita punya reporting is refer to historical data. Kita punya analysis pun still manual. So tak ada prediction. Root cause pun kita kena gali-gali lah untuk kita dapatkan dia punya countermeasure. Tak ada AI recommendation lah. Okay, next. Okay, kedua adalah berkenaan dengan quality management system. Ini adalah overview kita punya current QMS workflow daripada planning sehingga continuous improvement. So dalam this process ada area yang kita kata memang susah nak control lah, which is document controller. Dekat sini kita melibatkan banyak department, section yang selalunya akan buat new registration and revision of format, which is kadang-kadang benda tu tak di-update kepada QMS. Okay. So kat sini untuk traceability kita adalah memang sangat lemah lah. So still manual lah. Okay, next. Okay, so apa opportunity yang ada berkenaan dengan AI ni? So kita nak kalau current ni kita punya data collection ni kita simpan sendiri, and decision pun kadang-kadang untuk buat decision take masa yang lama lah. So when kita adopt AI ni, kita hopefully AI ni dapat membantu kita dari segi mempercepatkan kita punya proses dan prediction. Okay. Next. So apa yang kita propose untuk buat dalam enterprise AI platform. Kenapa enterprise? Sebab kita ada gabungkan 2 proses lah. Dekat sini tadi untuk KPI dan juga QMS. So hopefully this platform boleh share lah all the AI engine, database, dashboard untuk kita share dalam dua proses yang saya sebutkan tadi lah, iaitu KPI dan juga quality intelligence. Okay, so dengan projek yang kita buat ni, so kita harap dapat mencapai objektif lah, iaitu kita dapat mencepatkan proses decision making dan proactive business decision. Jadi kita dapat faster decision, higher productivity, kita dapat reduce downtime dan juga lower operational cost. Dan apa yang kita nak melalui AI tu, AI dapat predict kita punya KPI, dapat detect the risk, kita analyse the trend dan bagi recommendation lah apa countermeasure yang sepatutnya kita boleh buat lah. Okay, next. Untuk projek yang kedua, untuk quality management system, yang ni lebih kepada dokumen. So kita harap kita dapat reduce document processing time, improve compliance, better audit readiness, dan untuk AI kita ada smart document registration, AI SOP generator, AI compliance check, duplicate detection of document, workflow automation, audit dashboard, and AI knowledge search. Okay, next. So ini roughly the system architecture lah. Kita ada combine 2 KPI and QMS document dalam satu platform, dan daripada platform tu dia boleh buat learning lah untuk buat prediction dan dapat buat recommendation lah. Okay.
Next, ini kita punya strategi. So macam mana kita nak develop the AI. So kita ada our team yang boleh help untuk bagi macam user requirement, kita punya data, dan kita juga expert on the process. So kita memerlukan external AI partner lah yang dapat bantu kita develop the platform. Okay, supaya kita dapat the outcome ni, macam kita dapat technology collaboration dengan the partner dan juga CPRO. Dan we have sustainable AI platform with internal capability building. Okay, next. Okay, ni project timeline kita estimate 6 bulan dengan the 6 key activities, dan kita harap dengan 6 bulan ni kita dapat bina satu AI platform, dashboard dan juga knowledge transfer lah daripada AI partner kita tadi. Okay, to reflect to the business impact, current condition kita ada historical data, boleh convert to predictive data untuk KPI, manual analysis to AI analysis, reactive action to preventive action, static dashboard to intelligent dashboard. Okay, paper-based document control to digital document management. Okay, data silo to integrated enterprise AI platform. Okay, next. Okay, this is just proposed investment lah based on kita punya study. Ada beberapa item yang akan melibatkan investment lah, tapi the total cost still dalam discussion dengan kita punya internal dan juga vendor yang sesuai lah dengan projek kita nanti. Okay, ini ROI kita based on the KPI. So kalau tengok ada current punya situation lah, kita punya manual analysis ambil masa yang lama lah. Okay, untuk prediction memang tak ada. So risk detection is reactive based. Decision making currently ada yang monthly, ada daily. So then untuk cross department analysis pun still manual. Management reporting pun still static lah. Okay, for the conclusion, today we measure KPI, tomorrow AI will improve to improve our KPI lah, to establish the propulsive industry as an AI-driven smart manufacturing organization by transforming operational KPI data into predictive insight, intelligent recommendation and faster business decision. So apa yang kita nak buat next step, kita akan engage lah dengan AI technology partner untuk realizekan our project dan integrate with our current system. Okay, next. Okay, thank you. Itu sahaja daripada saya.